te cagues. Per cert, aquesta nit, una cosa rere l'altra, sempre. Aquesta vegada, des de l'emissora germana, des de Flash FM, un dels millors locutors i productors que tenim aquí a casa nostra, a Catalunya, un fenomen entre Marçal Bandia! Ventura, yes. Hey, so listen, when you do have a moment, you should be listening to Marçal Ventura. Hey, Marçal. La macchina del sesso, levantala, pieno di urlo. Si es la máquina, levántala. Volem Barcelona! Molt sentit fort! Jo pregunto, vosaltres responeu, si és la màquina del sexe! Si es la máquina del sexo, levántala, pieno de urlo. Contigo questo.